Mu Burundi ikindi nabonye umengana abacangero bose barakubwira ngo utampemvye ntaco nkora tumeze uko twese turabacangero ico gihugu hashaka kuza umuntu akagidutwara twese atuzanira amahera tuko nyene yaduhe tuce tugigurisha twigire. Niyo wafunga amaso gusa ukumva ijwi rye gusa ako kanya igice gishinzwe kubika amakuru cy'ubwonko kita kikumenyesha ko nguwo ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Uyu mugabo yabaye umukuru w'iki gihugu mu mwaka wa 2020 gusa yabonye izo mwaka wa 1968. Byinshi kubyo wamumenyaho nuko uyu mugabo yabaye mu rwanyu ukomeye mu mutwe wari NDAYISHIMIYE uharaniraga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mutwe waje kwihuza na leta. Evariste wari ufite amapeti ari hejuru cyane muri icyo gisirikare ayitengera igisirikare cy'igihugu. Uyu mugabo benshi babona bakisekera cyangwa se bakanezezwa n'uburyo yitwara mu bandi, ahagerageza kwisanzura ndetse no kubana n'abantu bose, aho ushobora kumusanga yicaye ari kurya asangira n'abaturage. Uyu Evariste Ndayishimiye mu butegetsi bwe yagerageje kwegera abaturage mu buryo bushoboka, aho inama zose cyangwa se ibiganiro byamuhuzaga n'abaturage yababwiraga ati mwisanzure, akabaho ubwisanzure bakavuga bakinigura. Tugarutse inyuma gato aho wa mutwe wa NDAYISHIMIYE wihuzaga na leta, Evariste akinjira igisirikare. Ni naho ibyo bya Patrick bitangirira, aho yabaye mu politicier ku ngoma ya Pierre Nkurunziza. Mu mwaka wa 2020 Pierre Nkurunziza yamufashije kwiyamamaza ndetse binamuviramo gutsindira manda. Ubu akaba ari muri manda ye ya mbere. Uyu Ndayishimiye kuba ari umupoliticier ntimubuza kuba na papa w'abana, kuko afite umugore n'abana 6. Umugore we yitwa Angeline Ndayishimiye. Ku ngoma y'uyu mugabo yagerageje kuba yakongera ibikorwa remezo ndetse agafasha n'urubyiruko gutera imbere. Wow! Stade nshyashya yitwa Intwari iri hafi kuzura ndetse n'ibindi bitandukanye mu gihugu. Uretse kuba wenda uyu mugabo yaragiye agashwana n'ibihugu bigenzi, ariko imbere mu gihugu abaturage baramukunda. Kabone nubwo bahura n'ibibazo bimeze gute, abaturage bamuryamyeho cyane. Reka duhure muri comment mbwira icyo wumva. Ese hari ikindi twakongeraho? Ndabakunda cyane.